Katma bedeng Iran percaya ke Amerika bat Israel kanangjur. Hairan ke jingyap kalpoy siya ke siyajar saus pa saw. Kiba mensau palat sipo jarngot. Amerika kat laingot ki sipai kilayap. Sispa saupo kiba mensau. Israel kat arngot layap lai hajar kiba mensau. Lebanon traspa arpo kiba yap. Arajarngot kiba mensau. Kairan kabalas liang bat kabalat terang bat dik kumno ban yos sengek ban penjat yagi jatma kiba kraw bat kiba klaimbor jong kerui Amerika menta sai sien pat bat kadairu kasin kabalai baka Iran kakam baka layo ban sengek bat penptai ya ka aircraft carrier kaba hetam jong kerui Amerika ka USS Abraham Lincoln ka Amerika ka jubab da kabong wat haka cinkam jong ka Iran haka sin kabalai Henry kadang bakla namar syam ladon kenu ka jing shatter misail lani drone ya katay ka aircraft carrier Donald Trump wong ba Mujtaba Khamenei tikenau layap lem kumta kumnu nadu balajid yu hadu menta watang sisin ru 4 syam lakran watang sisin ru syam lapau pertai watang sisin ru syam lakran yaki paiba lani yaki sipai Tekulayap tangba ka Iran kamtre banyatu lani penpau ya ketika jingyap jongu yo mi penban saka jingyak kini ya kelumar paramaki ong Donald Trump nadu kakan laitre ko Benjamin Netanyahu syam layu isu yu haki social media lani haki TV lani yaki jingkren jongu ukun jongu ya Netanyahu long ba aktif haki social media Henry naduga kadlay trik. Syam layo isu yaki post may gijong. Haka kadlay trik ka office jong Prime Minister ka Israel. Lapen mi yaka video jong Benjamin Netanyahu ba Ukraine. Henry kakti ka mon jong kadon Henry utuli kisimpri akti. Kairan kaong trik u Netanyahu layap haki bom jongi. Bat katay ka video ko pelajar ka kadlay trik kadai ka AI generated ukun jong syam lapos syu social media nama rususi bayabuk pa ong ka Iran bat kani ka kubur kala sapriang bahaki social media daka bong syai u Benjamin Netanyahu hatu u Benjamin Netanyahu ulayap kadba naka office jong Prime Minister ke Israel kala pelat ya ke kubur da kabong. Ki kubur ki bami haki social media haki TV bau Benjamin Netanyahu layap. Kalong ka bom sisa. U Benjamin Netanyahu usah yuklan. Ukot yukya. Katma Iran persa Israel bat Amerika. Kam syam lakta tang po Middle East Henry kelas jang ban kta ya ke pertai brokoi kentup ya ke India arpo artli ki chat jong ke India kila sakut Strait of Hormuz ban riutli ki chat na bedeng kita ki arpoar kire ki chat ki bakit ya ki gas shed jing shed hai India mentala duna ka gas shed jing shed Bad klem artatin ngila bansa dusyet. Namar ka Iran kapenan kam ya ka Strait of Hormuz. Kum kaway ka atyar ka bakraw jong ka jingyaletma. Namar baro ki chat ki bamina West Asia. Kihaban ya ilang ba ya ka Strait of Hormuz. Rki Benjamin Netanyahu hadin balasa priang haki social media. Bau layap. Badia ke AI video ke Bandru Simpria. Benjamin Netanyahu la pelaj artli ki video ban saki yelede. Bau dangim. Tang bahaki ni ki artli ki video ki badan superlaj ru. Ki kubur kiong kitairu ki de ki AI. Katkum gini ki jempet benia. Kani kadai ka video ke bandengkong la peniyo Benjamin Netanyahu. Bau yang di kopi. Batulah peni bat pentikna ya kisan simpria jemu baro arteli kikti
Henry ka kubur kaong. Ka kofi wat hadin baula debi lanisip. Henry ka level jong ka kofi ka klem duna. Kadang don hikum ju. Ya kan niru 4 laban syania ongki kubur. Kani kadai ka video kabar piu iu Benjamin Netanyahu bayayang bat kita ikantai. Udang sati. Henry ka sati na ka syempri ajangu ka syujakan san. Kaniru kadai ka AI generated on has social media. Tang batangga ni ko ingitip bau Benjamin Netanyahu 4 syam layap. Kumbala sa priang haki social media. Kumbaga Israel kalong bakan sa penlayod ya baro ki he jonggiran. Menetnip saway. Kaway ka jatma ka bami na kanong ba jong ka Israel. Kala herbig vung siya kanong ba teran jonggiran. Haka target kababiang nyon yaw budam clock. Suyaw jeling pum. Sengit roket kuwit. U Ali Larjani, u Iranian security chief. Nado basdang gatma hado menegasni. Kihe jong kairan kentup yaw Ayatollah Ali Khamenei. Kilayap katn riungut. Te perlok lada pirang kuasyu ban yoslo ya ki update saga jingya day. But katma Iran Amerika but Israel sa comment. Next.